Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel ya namuntlha of course hi ta hi khirela hi Gagash loyi hi nga ta hi khe hi n'wi linka vhele na J John ya ta vuya xigazini so ka mi swona already vhele previously covering la J John of course a nga ku kombiseni ku ri i loko sabotajiweni le Legion Stadium and stuff like that ku ya hi side leri a nga ri hlamusela yi analyzini already mhaka leyi wa ku swo tala hi swi vulavurini laha maybe ta tlhe xi refersa again so mi no hlamana Gagash se manjeni se yi kha yi lavisisa mhaka leyiwana mina but before hi khe hi ta ka video clip yaleyo ne by the way already Gagash xi hlamuserini hi side ra yena swo yena nga ku sabotageni ka J John Legion Stadium a hlamuserile I think ta hi khe repeat the same thing because lola na the same thing na swa ti-events and stuff like that hi swi vulavurini already ni twina ku will be wasting our time loko u tlhe referensa ku hi side ra ka Gagash and stuff like that I think ta hi sungula laha then swo tala hi ta hi khe hi xolola very swi questionable ku Gagash like wa foyineni mara ni ve ni teka call ni fonela vafambisi bya masipala loko ni fona ti va hlamula vhele loko va hlamula ni chakula la mavito ya vanhu swi ta hlupha here's the story apparently one of the people lava tirhaka la ka masipala jeje no n'wi fonerile a n'wi fona before somewhere a nga ku vujuni a n'wi vutisa futa i ti-introduce na ku na jeje a saka wihi na ku yimeliwa la ku ta ndza one man show a stadium na ku va ke xapa i bukile ke yes i bukile so a n'wi hlamusela ku ri stadium xi le ka process ya ti-refurbishment and then loko xi ri ku refurbixiweni they want to attract a PSL team leyi nga ta hamba yi tlanga kwini a Giyani so meaning ku ri pitch a yi rate ku yi nga hosta anything there is a lot which was supposed to happen so apparently nga ku a hakerini deposit nga ku lo ni nga hembi a nga ha vutisa ku ri a hetika le full kumbe deposit na so i ri lo swi vona ku explain swo talatala swi nga n'wi bayizisa a teka ku na phone a nyika mani J John number va ri ya mani ya le Dwava va ri ku na le Dwava yi nga ku PA ya MN loko ni twa mako leswi na swi tiva swo le Dwava loyi swi lava ku PA ya mani ya municipal manager va ku hayi ndza nga swi xexe apparently loko John J John ta fonela misa londo la ku yi siku rin'wana a ku yi te yena sungula vulavule swa varini instead of a fanele a fona i tlhavuya ka yehe mistake lapho a n'wi hlamusela leri ri nga ta n'wi kombisa ku ri no stadium a xi swoxe hala kun'wana hala ka kuntshwa kwalaho ka va nga faka tiloni a ku rate ivi va ku no mara for now fonela munhu luya va n'wi le Dwava okay va hambana hi ndlela so sweswo mhaka yi ve ku loko mo cheka ku na mina loko ngo tintswalo I think huma ka Siyandhani or ka Nkuri i swi tsarini 3 days back loko na swi tekeli nhlokweni i tsarini 3 days back ku event yi ta va ku mara not hala loko nga n'wi cheka i swi tsarini 3 days back swi voni na swi tsarini kun'wana kokwala mara mani nga swi tekeli nhlokweni no swa ku loko ti vulavulela vhele mi nga ku njhani so some people ti va na network va connected so i swi tsarini ende a tlhatsela ku issue a hi mhaka ngopfu ya ku ya vanhu va masipala i ti-event organizer apparently J John a swi tiva ku woni nga ku J John ti-event organizers a ti swi tiva ku ri that gig yi nge vi kona hala okay i vulavuri ni nge Gagash la i vulavuri so phela like mi swi ni confusing nyana I'm not going to lie ku ri like why Gagash a foyinini hi ta event liwa swi fika swi bring a big question even if sweswiwa loko okay hina ku ta hi statement lexi loko ri himpela J John u va ku hembeni or
or maybe not aware, of course, mhaka leyiwa swi bring a big question, yo why hina ni Gagash a foyinini, because loko ku ri hola ku va hi kha hi languta kahle mhaka leyi, it's more like now indirectly so Gagash at the same time i lwisana na John, because yena i fika kuma information yo karhi yaleyo nga yi kuma leyi yi fika ku yi opposa leswi inani John a nga ku swi vuleni, because ku hi John i kombisini ku apply when everything was good ku ya hi site ra yena John a hi twanga a hlamusela timhaka ta stadium swi ku yini and stuff like that. So we don't know if whether it's lying or not, but Gagash yena se a nghena again as a middleman ya ka municipality loko ri kha hi languta mhaka leyiwa eka event leyi at the same time u ka nga ri invited maswo ni twa a bit somehow ya nhwanyana loyi a nga ku n'wi vuleni, yes i ntiyiso very tintswalo community activists hayi yena hayi a swi posteni i ntiyiso. As you can see, one of what's Africa tsala ku the chances ta ku yi endliwa hala tlhelo ka stadium ti very high, not the main page. Mi nga rivali ti-mask for in case ku halaya ku na dust swa boha ground hi tata. Yeah, and then another post she wrote, ku na vanhu van'wana va right kwala ka social media not ku ya fambisa ti-gig ta le stadium. Okay, a ku ri beef yaleyo. Ko va ku ti-chances ta ku yi endliwa hala ya tlhelo ka stadium ti very high, not the main page. Imagine i ya cina i mbale mask, so nhwena kho lowu a n'wi vula ku Gagash loyi hi see loyi a kha posta swilo leswi, so already nhwena loyi a va kha a ti tiva details tetiwa and stuff like that. A ni hi mi byerini na ni mi byerini mina ni ku mi fa mi lunghisa ti-mask mi ta mi ya cinela le giravulini le futhi fortunate na mpfula yini ni phuputele nyana byasi lebyiya byi ta va byi ri right mnduku ni vurini. So at the same time ha ri kwala very I think na inani John i fika clarify timhaka to a nga swi tivi na I think na leyi fika a va kha hi clarify John hi kota ku vona ku sayiti ra yena ri va ri kha ri yime hi ntiyiso or kanjhani ku a swi tiva na swa byeriwini na ku stadium xi ta xi nga ri ready na. I think na leyi narrative hi nga yimela ku yi twa, because a ni twangi a vulavula hi swona la ka video yena, ni twanga swi touch i kombisa ku swilo hinkwaswo apply everything was right. So loko cheka nhwanya leyi tlhatsela swin'wana swa ritshuri ni fona cina ni sweswiya i swi tsari nhwanya va ri tintswalo yini, okay i tintswalo vito ra hinkwawo n'we mi nga na fona na chela that was na 3 days tsarini. So that gig va ri liya yi nga ndzeka ya ball the game ta meya va ri Mayors Cup a yin'we, it's not one game lava va ri ko stadium va this is what happened. All the games leti nga va kona ti tlangeriwe ko hala ritshuri final hi yo yi nga ya tlangela, and a va ri ku loyi na mucontractor va ri lo tirhisa matimba ya yena ku no it's only one game ku ri va agree njhani to a point where but that gig ya endleka a swi tiveki that game yi ya tlangeriwa laha ku tlange game yi ya final yo yi nga tlanga hala kwini hala ka pitch ya liya nyuwa. And remember mucontractor va ri a nga se heta, so va nge teki pitch leyi nga ya ball va nyika vanhu va ti-gig course la ka ciniwa kumbe van'wana ti kula box van'wana sweswiya swi humelelaka leswi va nga ni hlamusela swona ku ri no that pitch yo yoxe since because va yimele ku ta attracta team ya ka PSL and they are still busy va nge and a swilo leswi a va swi tiva na khale hi leswi va nga ni byela swona. And then a hlangana na munhu va yini a va ri na meeting kokwalaho and ku dlina ku humelela timhaka ta maloyara and then na legal team ya masipala na proof hinkwayo. Those people they knew before ku ri this thing is gonna happen next time. Leswi mi ya ku ndzonga ke John please ni vula leswi nga byela swona hamoni zonga mi nge ndli nchumu va fana fu mara ntiyiso ni vula leswi ni nga kuma swona information leyi ni nga nyikiwa yona from aka vanhu va ni va masipala. So apparently the event organizers John anga one they knew about this thing before. So hi nga languti swilo hi sayiti rin'we mi ni twile a ni ka ni rila na yena ku sunguleni sweswo swilo swi ni veka leyi information ni nga yi kuma kwala nga yi kuma loko ku ri ku kuma munhu leswi nga mi byela swona so mi ta blame yena loko yi ya yi khandziya ni ta mi tisela vito ra yena loko hi loyi a nga mara a mi to Gagash mara mhaka leyi a yi yingise kahle na like
phela loko swi fika hopefully i ntiyiso ni nga vula tani hopefully i ntiyiso Gagash, because if mhaka a hi ntiyiso swi ta va swi ve clear ku vona you basically fighting with J John indirectly, so because a swi nga ri necessary. Obviously a yi nga ri necessary Gagash ku mhaka leyi a za ku yena personally a ku i fika famba a lavisa mhaka yo karhi hi leswi hi langutisa swona, because event leyi lokule swinene na yena inani Gagash obviously it's very very far. Na ri ku ri maybe a ri invited ya a heta ku va hi khi hi vula swin'wana is not even invited, mara a hi landza mhaka leyi ma swona loko swi tisa lera yo karhi yo yes at first ya ni twa hina ku na swibelivhanyana swo yes a nga na issue personally na J John ku timhaka ti-prices, but you know i foyina kunene guys a hi rizineni mirini n'wina mi ni twanini na ku solanyana xikarhi twanini na ku solanyana xikarhi, but yes ya yena J John J John your task sweswi ku basisa mhaka leyi wa u nga swi tivi na if a u nga swi tivi ya i vutisa na ti-event organizers ta wena ku to a ti nga swi tivi na va lava nga ku fambisini ku ku na issue yaleyo na, and naswona i mani a fambisa the payment ya leyi nga endliwa na ti-deposit ta le Giyani Stadium, and a ni veri ku mara J John mara ku hi Gagash hi J John ya a foyina straight mos loko Gagash a vula lero swa ku J John na hi wa swi tiva swa ku Gagash se na n'wi kaneta endla swa ku hi Gagash J John na hi wa swi tiva, because ku hi le ka ti-phone call leti yi kombisa ku J John hi yena ka communicator la to be specific va nga byela yena around June ku ndhawu leyi ta yi nga ready and already deposit a yi hakeriwini ku hi leswi yena Gagash a ngo i twe swona. So it's a bit complicated manjeni mhaka leyi, it's a bit complicated hi leswi yi nga yimisa xiswona. So na mina I'm confused sweswi hikuva a ni se ku na switori swimbirhi. J John na xitori xa yena xo yena everything was well ku ndliwe everything va joko everything was applied, then satirara ka Gagash yena i twe xin'wana xitori from municipality straight laha va nga ku kombiseni ku a va kombiseni ku stadium xi nge ve ready mikhe ha ri kwala ni hlamela Gagash ka xisari xi ku a ku hume proof yo ku hume 132k ke i J John a nga swi vula sweswo phela hi fike hi languta kahle hi kota ku va hi connecta swi vule J John, so marito lama ma humaka J John vo n'wina ntiyiso a mi wu lavi man, mi nga dlaya munhu for swilo swo phunta if yo huma ni vhe ni khoma mbilu ni ku mina Gagash na pride ya mina sent na lawyer hi khandleni maribye na va aya na lawyer ra mina hayi a ridzi hi swo sweswo, so hayi okay so swi clear ku na ku lwisana ko karhi Gagash, because hi mina ni vhete ni vutisana kahle like Gagash i nghene xinjhani phela that's the biggest question leyi nga kona aka Gagash. I think a fika tlhandla yin'wana lava va hlamusela ku how, because ku hisa hi tirhana a ku nga ri ni dio a za a foyina leswi n'wana swa twisiseka loko kha defender ku yes a nga va ngi behind ku va yena like ku va a sabotage, but swo is i ya fona laha yi ta tiva details laha heyi swi va swi ri na ku lwisa xikarhi, because swi kaneta marito lama J John swilo a swi feta ku va swi kha swi humesa hi municipality hi voxe va kombisa ku yes ku na ku hemba ku karhi ka J John you see. Remain hi ndlela liya loko yo vuya hi ndlela yin'wana hi kona ni nga ta vula loko swin'wana ri you knew about this thing, so yaleyo hambi munhu n'wi zonda hambi munhu ni rhandza ni veke mhaka leswi nga xiswona leswi ni nga swi twisa xiswona and a ni fositeli munhu ku asayida na mina ka leswi ni vulaka swona. So mina question ya mina ku ve ku why va n'wi hakerise 1 something ya ku ri ku va swi tiva na khale ku why va nga yi hungutangi loko ku ri se tani mhaka ya leyi nga fanele yi endla ku ni question. So a ni byela ku ri yena a nga tirhi ka department ya ku hakerisa, ku na vanhu va nga le hansi lava lanaka swa ti-payment and all these things, yena i representa leswi a representaka swona, that's how it is. So apparently a ni tivi hambi ku na papa yena phorisa swin'wana swa ku taniya he also knew about it because va ri a va communicate na vona kwala a va communicate na vona va ta kwala because i khale va tirha swin'we ni swi twise sweswo ni a nga na problem na hambi yo famba ni vula leswi ni nga kuma swoho a nga na ti-issues na mehe a n'wi fonele sweswi munhu tela 17 ya twa ku nandzika ku tlanga chicken emibrama kusona sasekani banda paka ni twa ku nandzika ku mara mani ri loko ku ri ku a va swi tiva masipala wu rhongo ku hakerisa mali yo tala
That's how loko ri lava nga va swi tiva they should have been transparent of the people ku ri hayi a hi hala hi fanele ka malamulele ka malamulele va ku nyiki beach va ku nyika hala ndzhaku hala beachini hala ka mhaka ko le ka nyavulala amadini laha swi ala na hi va MG but swi ala na hi va MG swi ala swi ayo so now so maybe I hope ka mhaka leyi is 50-50 mhaka leyi ya ringana so van'wana va ta ku loko swi ri nga celebrate na swi swa mina a ti kota nga zi mina hoxa ka swi swa n'wina mina ni munhu loyi a ti kotaku hayi gagasha masiku wa vura mara ka leyi mhaka no leyi ni hlamarisini I'm not going to lie ku gagasha za a foyina kunene a fonela ka municipality leyi and the la vhele a nga fika a byeriwa information leyi vhele yi wa yi nga wu municipality ya kona ya yi lava njhani ya yi lava manually yes yi fika yi oppose ya J John so I feel like in this case tani swi tivaka already yena Gagash na J John ku swi tikomba already ku na some sort of form of a conflict ni twi na ku Afrika a nga yi Afrika nga yena kahle to be specific a nga yi nghenangi liwa yo a za la ku ya ni ya research unless if a ri kona to be specific ka the event like I invite-wini a ni twi na ku a swi ta make sense other than that hayi ni twa ni na so many questions even if ku nga ku ri ntiyiso but raise so many questions J John swi ta ndloko a question ku phela ina ni Gagash na phawu hinkwayo na xo phela information leyi Gagash a nga yi vula laha ku na vo tala va nga yi believer na yo ku tlula hala ka side ra J John so swi ka swi raise so many questions loko na hi a tlhe mi fika mi kuma ku a yi love side ra hala ka yena laha possibly yi nga va yi ri ntiyiso or not ntiyiso but the question yaleyo Gagash ze a yi nghene xinjhani you see yona the main question and then tuna ku wa the trapanyana Gagash laha mani va nga ze va hleketela vanhu ku himpela a nga va a kha a wela kona ka ku sabotage the event because okay hayi hi yaleyo mhaka I think sweswiwa xa best hi mina J John a ta confirm loko o confirm yes hayi Gagash ta ku i ponini ka mhaka leyi mara loko J John o tlhela fika a kaneta ku mhaka leyi a yi nga tiveki na hi ti-event organizers that will be a huge problem because Gagash ta nghene ka mhaka leyi a nga fika a hemberiwa so a hi yimeni xikarhi ya tika loko ri amukeza swi ka banda kumla mi tlika subscribe se loko munhu a ve na kata ku tikuma a ri Joni kwala lembeni a vuya kaya se a ta hamba a sungula ku posta hi xizulu na van'wana wa hi hlamuli a ta ha hlamulani or u vona ukuthi singenelela ngopfu kwezi ndaba zakho awufuni ukuthi thina singenelele kundaba indaba zakho zaseJoni awusasihlamuli manje se upostela ukuthi abantu laba bahlala eJoni bakuzwa